Matayo shaka nisisigura ndihuta kuko isigura na ihejeje. Tafsiri tayari nimeimaliza. You are blessed. Warahesagiwe. Buno Yesu aduganwa na Mwemu Yera mu bugaragwa ngo ageragezwe n'umugwanizi. Kisha Yesu alipandishwa na Roho nyikani ili ajaribiwe na Ibilisi. Ninde wa mbere amudugije? Ni nani wa kwanza alimpandisha? Amudugije muri pale cange mu bugaragwa? Mu pale au nyikani? Mu ntango mwanzo Mwemu Yera nakuduza aho winjira. Roho Mtakatifu akupandishi kwenye unaingia. Akuduza aho utegurirwa. Anakupandisha mahali ambapo unaandaliwa. Aho utegurirwa kwenye utaandaliwa. Mu baprofesere uzohuramo nabo. Katika walimu ambao utakutana nao. Shetani arimo. Shetani yumo ndani. Ni Mwemu Yera. Ni Roho Mtakatifu. Amudugije mu bugaragwa. Anapandisha moja nyikani. Atajoshe kuba B. Mbili. Ahure no wigisha. Akutane na anayefundisha mwalimu. Mukugerageza. Katika kujaribu. Yitwande umugwanizi. Anaitwa nani? Ibilisi. Eske biratahurisi ivyo mvuze? Kikweli anaeleweka nayo yasema. Nari kusigura nitwohava. Ningetafsiri hatuwezi tukapatoka. Nzobisigura mugezo baturi mu ishure rya Bibiliya. Nitavitafsiri nyakati tutakuwa kwenye masomo ya Biblia. Tuvuge point par point. Tuseme pointi kwa nyingine. Tukituma abantu bazokwiga Bibiliya bazogira amahirwe. Ndiyo maana watu watakaisoma Biblia watakuwa na heri. Umurongo wa kabiri kuko nitugomba guteba. Mstari wa pili maana hatutaki kukawa. Amazi minsi 40 n'amajoro 40 yisonzesheje abona kuko inyuma yo gusonza niho gufungura kwakurikiye. Nyuma ya njaa ndipo kula vilifuata. Ni vyiza. Ni vema kumenya aho bigarukira ukacuja muri etape suivante. Kujua kwenye vinarutilia ukaenda mkiwango cha kufuata. Ari umukozi w'Imana yagize jeune ya 70 jours arapfa. Kuna mtumishi wa Mungu alifanya mafungo ya siku 17 Wemere gupfa nk'umujinga. Usikubali kufa kama mjinga. Now arasonza kuko inyuma yo ngaha yaciye afungura. Inyuma yo ngaha muza kumva ko yafungwe. Arasonza pointre yaciye afungwa. Alisikia njaa point akapata nakula. Haleluya. Haleluya. Ninde yamugendeye? Ni nani alimtembelea? Umurongo wa gatatu. Mstari wa kufuata. Umugeragezi aza kuriwe. Mjaribu akamjia. Shetani ni wagendera abantu bahamaga. Shetani ndo anatembelea ati ni wabura umwana w'Imana abwira y'amabuye acika imitsima. Akamwambia ukiwa ndiwe mwana wa Mungu amuru kwamba mawe haya yarabishobora alikuwa anaweza yari kubikora angevifanya ariko ntakora ivyo Shetani amubwiye lakini hafanyi venye Shetani anamwambia akora ivyo Imana imubwiye anafanya vile ambavyo Mungu alimwambia. Yasanzwe azi ko ari umwana w'Imana alikutaniwa anajua kama ni mwana wa Mungu. Ni vyiza ni vema gukora ivyo Imana ikubwiye ufanye venye Mungu anakuambia. Twebwe dukoreshwa mu bitangaza sisi ambao tunatumikishwa miujiza turategwa tunapiganishwa ni naho benshi bapfiriye na ndiye wengi walifilia. Ijwi ribabwira ngo bemeze sauti inawaambia wakubalishe unaisha wereje kumvira Shetani unamaliza kutii Shetani birakoreka ariko aragutoza indero Imana iratoza nyindero yanatendeka lakini atakupatia adabu maana Mungu anajua kupana adabu kandi umwansi yazanye ivyanditswe. Hapa adui alileta maandiko. Nico gituma umurongo umwe wa Bibiliya siyo Bibiliya. Na ndiye maana mstari mmoja wa Biblia hiyo sio Biblia. Bisaba yuko ugira idée en général de la parole de l'Éternel pour l'appeler parole de l'Éternel. Inaomba uwe na idée générale hii jambo ry'Imana na kugira ushobore kugendana na kuko muri Bible yariyo verse Shetani yavuze. Maana Biblia kuna verse ambayo Shetani alisema kumusaraba igisuma caravuze. Msalabani mwizi amesema muwe macho. Mube maso. Ingabire nyinshi zarapfuye zarakoreye abantu cyane ariko zarapfuye kuko zitamenye umunsi wumviye Shetani. Karama nyingi zimekufa na zilikuwa zimetumikia Mungu mahana hawajui siku ambazo walitii Shetani. Ndonderera abantu beza bavugishije ko mu byumba by'amasengesho benshi barapfuye. Ni wale watu wazuri ambao waliwatabiri yani yeko katika vyumba vya maombi. Tugende ningoga ku murongo ukurikira. Twende haraka katika mstari wa kufuata. Muzoka memugumizima amaso kumana wo mwijuru amivugira muri Bibiliya cyane kurutandi hose. Bakizeni macho kwa maana Mungu wa mbinguni. Aramwishura ati mumvise abwira data tell me something. Anasema data
ikintu kanaka data give me vision, give me vision. iyerekwa Yambwiye vyanditswe kuko ufisi ivyanditswe afisi ijugimana. Mwenye yuko na vinavyoandikwa anakuwa yuko na sauti ya Mungu. Ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa ariko atungwa n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana. Naye akajibu akasema, imeandikwa mtu hataishi kwa mkate tu ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Ayo majambo ari mu bitabo bitanu vya Musa hariya. Ayo maneno aranditswe. Panaandikwa. Umviriza ukuntu biryoshe. Sikiliza kisini vitamu. Mubona Yesu yavuze ngo ndarindiriye indoto. Unasikia Yesu alisema nasubiri ya ndoto. Mubona yavuze kenai bro. Ulisikia anasema ndashobora kuvugisha. Ariyo nigiye Imana ivugisha ngavuga nta mpamvu nyinshi yo kurisha kuko ibi Biblia. Kuna nyakati Mungu anazungumzia sema hakuna nguvu za kungoja kujichokesha maana ni Biblia. Urikurakura. Ananiambia uko unakomaa. Nagwaye responsibility sino kureka hasi mu vyumviro. Nilikupatia responsibility, siwezi kuacha chini mafikira. Sishobora kureka abantu banje bayobogwe n'ukuri kutuzuye. Siwezi nikaacha watu wangu waongozwe na kweli ambayo haienei. Umurongo ukurikira. Mstari unayefuata. Bunu mugwanizi amujana mu gisagara cera amuhagarika ku gatwe k'urusengero. Ninde yajanye uwundi? Ni nani alipeleka mwingine? Yajane nde? Alipeleka nani? Ndakubaze ibaze shetani abye Yesu tugende. Jiwaze shetani anamwambia Yesu twende. Wewe rero ushikanye iminsi indwi, jewe ndi mu minsi indwi na shetani ntamvugisha. Wewe ukifikisha siku 7 unasema nikiwa siku 7 na shetani hawezi nizungumzisha. Niwe abajejwe page zikurikira zo kuyungurura abajinga n'abatari abajinga kugira ngo. Yeye ndo anakuwa na page ya kufuata ya kujungua wajinga na wenye sio wajinga. Jesus. Yesu. Yamutwaye mu gisagara cirabura. Alimpeleka katika mji mweusi. Muncamake gisagara c'Imana. Alimpeleka katika mji wa Mungu. Abana ba Yobu mu gitabo cha Yobu abana b'Imana bakoranye ngo shetani nawe yari kumwe nabo. Eti wana wa Mungu walipokusanyika na shetani alikuwa pamoja na wao. Avugana n'Imana. Anazungumza na Mungu. Asaba Yobu. Akaomba Yobu. Imana yishura umutwaro wa shetani. Mungu akajibu hitaji ya shetani. Abana b'Imana urazi ingorane zabo. Wana wa Mungu unajua tatizo lao. Iyo baje mu ishengero ntibavuga. Nyakati wakija kanisani hawasemaji. Banezererwa indirimbo. Wanafurahia n'ubutumwa. na habari. Ariko ijambo ryose ryasohoka bategezwa ko bacavuga Imana ndasavye Jozo ndinde kuri ibi utavuze Imana nikora. Kila neno linatoka napacha kwambia Mungu nilinde kui, kama hausemi Mungu hatatumika. Tegezwa kuza mu ishengero uumviriza. Unapaswa kuja kanisani mu ndirimbo nyimbo. Ukacusengera muri ryo jambo. Unaombea katika hiyo nyimbo. Kumigisha w'ijambo. Katika mwalimu wa neno. Ukavuga Mana uzondinde wo shetani. Uambie Mungu nilindage huyo shetani. Bariko barigisha ibintu ukavuga. Wako wanafundisha vitu kuko unasema. muri presence yiwe yishura bavuga. Maana katika uwepo wake anajibia narababwiye ko Imana ari Imana y'abantu bose. Niliwaambieni kama Mungu ni Mungu wa watu wote. Abayisilamu, Waislamu ni Imana ya bose. Ni Mungu wa wote. N'utunyegeri turimo. Hata sisimizi zimo ndani. Ni impene zirimo. Na mbuzi pia zimo. Ariko Imana si umwami w'abantu bose. Lakini Mungu si mfalme wa watu wote. Ni umwami w'abamuyoboka. Ni mfalme wa wafuasi wake. Ni umwami w'impemu zose. Ni mfalme wa roho zote. Niwe mwami wa shetani. Yeye ndiye mfalme wa shetani. Niwe mwami w'abadaimoni. Na yeye ndiye mfalme wa mapepo. Ndabereke akarorero. Niwaonesheni mfano. Abadaimoni biyizi. Mapepo yanayojijua. Igihe Yesu yaje kubirukana kumunamazigiye ku makaburi. Nyakati Yesu alikuja kuwafukuza katika kaburini. Walimwambia kuko umwami numubwire ibigumbagumba. Maana mfalme amwambiaje masantima. Umwami numubwira mozozi baba. Au mwambieni na machozi ngodani. Umwami umubwira ivyanditswe. Unamwambia maandiko. Kuko utamubwiye ivyanditswe. Maana kama umwambii maandiko akagukorera. Anakutumikia. Niwe azoba yinjiye muri erreur. Yeye ndo anakuwa ameingia katika kosa. Kuko Imana yubaha ijambo ryayo. Mungu anaheshimu neno lake. Ndacariko ndatahurika. Ningaliki na zana ningogo umurongo ukurikira we about to finish. Leta haraka mstari wa kufuata tugomba kurangiza. Aramubwira ati amubwiriye ku gisagara cera. Akamwambilia katika ni wabura umwana w'Imana yabivuze ubwambe. Alivisema mara ya kwanza ukiwa ndiwe mwana wa Mungu. Arakekeranyisha umuntu icare. Anatia mashaka kwa mtu chenye yuko. Ikororere hasi ico nico yagomba kunywa. Jitupe chini. Je yari yakangoze nagomba niko. Kuko vyanditswe kwa maana imeandikwa wazokuragiza abamarayika biwe. Atakuagazia malaika zake. Nabo bazokuramira mu maboko yabo. Na mikononi mwao kumbure ntutsitare.
byari ibyo ni byari ibyo byari ibyo ariko vyavuze nde Shetani nanje niko yari yankoreye na mimi ndivyo alikuwa amenitumikia wewe uzigamwe none wewe unalindwa sasa jayo wendeko azoguchunga atakuchunga biragoye gutahura iryo jwi vinakuwa vigumu kusikia sauti ariko urinesheje lakini ukishinda baba bariko barakongereza ibikwiye wanakuongezea vya kuenea kuduzwa mu vy'Imana kwisonzesha cyane nukumvira cyane kupandishwa mu vya Mungu sio mafungo mengi lakini ni umurongo ukurikira zaidi mstari wa kufuata kugira ngo twinjire mu gicu cy'iminota mike yo gusenga ili tuingie Yesu aramubwira ati vyongeye kuko yazanye ivyanditswe Yesu ni yasenze ngo data speak to me Yesu akomba eti can I fly simba niruke acambira ngo aranditswe ngo tena imeandikwa ntukagerageze uhoraho Imana usimjaribu Bwana Mungu wako jewe mimi ejo nari kuba ngomba telefone umwana wanje mu akatitiki nilikuwa nataka kupigia simu mtoto wangu akate ticket ni jewe naringerageje Imana mimi ndo ningekuwa niko na mjaribu Mungu murongo ukurikira mstari wa kufuata bira mugenza wawe nugerageze uhoraho Imana yawe usimjaribu Mungu Bwana wako wizigire uhoraho Imana utumainie tu Mungu yagutoraguye hasi mu vyaha alikuokota chini katika dhambi reka kwigira nk'uko umengo ni wewe umufasha kukugumya acha kujifanya kama vile ndio unamsaidia kukubakiana mukunde bizokorohera mpende vitakuia rahisi mwizigire bizokushobokera tumainie vitakuwezekania mwizere uzogenda na kapasite ziwe muamini utaenda na viwango vyake amina umugwanizi yongera jana ku musozi ajanye yonde anampeleka nani uhagaze cyane mrefu mno amwereka ubwami bwose bwo mwisi n'ubwiza bwabo akamuonesha mbele yeretse nde alimuonesha nani ninde ariko aratanga amaherego ni nani yuko napana maono ayahande anampa nani igihe cyose uzotangura kwibona yuko ari wowe hambaye cyane mu ishengero buri minota ni wowe gusa kwisi yose ukomeye abandi ba pastori bose nana kimwe bashoboye uzomenye ngo tayari waduze ku gasozi ujue kwamba tayari umepanda katika mlima nyakati kujiona vinaanza kuinuka zaidi ndani yako ibikurikira urabe ugomba gukurikira ya kufuata utizame ambaye unataka kumfuata subiza kujya murongo rudisha ule mstari inyigisho iri equilibre ku buryo abakozi b'Imana bayumva n'abantu umwese akora kila mmoja anaisikia umugwanizi yongera kuko nakora rimwe kumujana ku musozi uhagaze cyane amwereka ubwami bwose bwo mu ijuru ubwami bwose bisigura ngo za Egypte zose n'ubwiza bwavyo na mazuri ya popote ninde yadugije Yesu ku musozi nani alimpandisha Yesu katika mlima aria ibintu bine biduza kuna vitu vine vinainua elevation ikomokano ane kuinuliwa vinatokea nafasi nne shetani araduza shetani anainuaga ariko wazoduza wese lakini mwe atakaipandisha wote arikorora hasi anajishushaga tu chini nibo bantu mubona baduze kiturumbuka ndio watu mnaonaga walipanda ghafla bamanutse wakishuka muzomenye warabadugije mtajua mwenye aliwainuaga ntazo kwigira kuduza hatopimaga kukuinua kuko ukuduza kw'Imana ni etape par etape maana kuinuliwa kwa Mungu ni etape kwa nyingine abakabiri baduza wapili wanaoinua n'abantu ni watu kubera Imana yabibasigiye kwa nini Mungu aliwaachia ni kubera ko yobacako ni kwa maana kiwapita mu gushitsa amasezerano nk'uko yamubwiye katika kutimiza ahadi gisi alivyomwambia ariko nabo barashobora guhitamo na wao wanaweza kuwa na uchaguzi gusa iyo aribo bakudugije nyakati wao wakikuinua uzoruha utachoka kuko bazogukoresha ibyo bashaka maana watakutumikisha wanaovihitaji wa gatatu aduza watatu wanaoinua ni wewe wenyene ni wewe peke yako ico gituma kwisi ari abantu badasenga bashoboye kuduga na ndiye maana duniani kuna watu waombaji lakini zapanda kuko mu muntu hariyo kapasite zo gukora maana katika mtu kuna viwango vya kutumika ivyo si bibi ayo sio mabaya Biblia ivuga muri Zaburi 75 Biblia inasema Zaburi 75 changa 73 ivuga ngo ce n'est ni de l'Orient ni de l'Occident que vient l'élévation mais l'élévation vient de l'Éternel.